ovom videu ću vam pokazati kako se koristi autoresponder kompanije All in One Profits. Autoresponder je program ili bolje rečeno softver preko kojeg možete svojim klijentima da šaljete set unapred napisanih poruka i to sve u određenom vremenskom intervalu koji vi unapred zadate. Samim time dobijate svoj posao na autopilotu, to jest automatizujete ga i on funkcioniše i dok vi spavate. Pa da vidimo kako to funkcioniše. Prvo je potrebno ulogovati se na back office kompanije All in One Profits. Zatim u back office-u kliknemo na ovo autoresponder. Sad se nalazimo u back office-u našeg autorespondera i ono što prvo možete vidjeti ovdje sa desne strane je da smo ulogovani na naš osnovnu kampanju koja je vezana za naše ime i prezime. Sad važno je u startu napomenuti da EIOP autoresponder ima imate neograničenog broja kampanja, dakle možete neograničen broj poslova da promovišete preko ovog autorespondera i možete neograničen broj klijenata da koristite u ovom autoresponderu. Zašto to govorim? Pa zato što recimo neke kompanije poput Webera i sličnih imaju ograničenje sa brojem klijenata koje vi možete za određeni novčani paket da upotrebite. Pa da krenemo prvo od kampanja. Kreiranje kampanja, idemo na ovaj tab kampanje i ovdje vidimo postavljanje kampanje. Obično znači kad krenete sa kampanjama ovdje ćete vidjeti samo ovu prvu, ja imam i već jednu unapred napravljenu. Pa da vam pokažem onda prvo kako se kreira nova kampanja. Recimo ja ovdje stavim za kampanja, ID kampanje, stavim samo neki redni broj. Ime kampanje, to je recimo dosta bitan detalj, to ime kampanje će se vašim klijentima pokazivati kao ime pošiljaoca. Znači tu ako stavite da vaše ime i prezime, onda će u poruci kod vašeg klijenta stajati kao pošiljaoc vaše ime ili prezime, ili tu recimo možete staviti ime kompanije koju promovišete. Pa mi ćemo ovdje staviti, ja ću sad staviti samo prezime da možete prepoznati u odnosu na ove ostale kampanje. I ovdje stavljate email adresu sa koje će stizati vaše poruke. Tu može biti bilo koja adresa i u svim kampanjama praktično možete koristiti jednu adresu ili različite, sve po vašoj želji. I kad smo to sve uneli, na kraju je potrebno kliknuti na ovaj tab Submit. Sad vidimo ovdje se pojavila nova kampanja. Sad da bi aktivirali tu kampanju i počeli izgradnju naših email poruka, onda je potrebno kliknuti na ovo Go. Sada obratite pažnju ovdje na ovaj deo gdje piše user i ja sad kad kliknem na ovo Go, vidjet ćete da se promenilo ime kampanje. Kad smo to uradili, onda se vratimo na Home ili idemo odmah ovdje na ovo autoresponder. Ja ću za sada kliknuti na Home da bi bilo preglednije. I vidimo ovdje sada autoresponder i editujemo poruke. Kako se to radi? Pa jednostavno kliknemo Edit autoresponder i nalazimo se sada u sučelju za izradu poruka. Imate dve varijante izgradnje poruka, jedne su tekstualne poruke, a druge su u HTML kodu, što znači da kad kliknemo ovo HTML, vidjet ćete da nam se pojavio jedan editor, pa možemo kao u Wordu da uređujemo naše poruke, da dodajemo linkove, da odrađujemo poruke i sa video formatom nekim i tako dalje. Pa evo ja ću ovdje sad staviti probno, stavit ću neku poruku, evo ovdje pišemo ime poruke, recimo
Prva poruka je dobrodošli. Zatim stavljamo interval, vremenski interval na koliko želimo da stigne poruka našem klijentu. Kada stavimo ovde 0, znači da poruka stiže gotovo istog momenta od trenutka kada se osoba upisala na naš autoresponder. Zatim ako želimo da stavimo da osobi stigne poruka recimo za 2 dana, onda ovde upisujemo broj 2, ili ako želimo da mu stigne 4 dana od prve poruke koja je upisana, to jest koja je poslata, onda upisujemo broj 4 i sve tako. Ako želimo da ide 10. dan, upisujemo 10 i sve tako do 999 dana kad je maksimalan broj dana za slanje poruka. Prva poruka se uvek u pravilu, znači stavlja da dođe istog trenutka i onda ćemo mi ovde staviti 0. I idemo onda na uređivanje poruke. Tu možemo staviti bilo koji tekst, evo ja ću sad konkretno neki tekst sa stranice, da ne bude baš bez veze, nešto ću iskopirati. Pa ću baciti u autoresponder. Eto, sad imamo neki tekst dodat, malo možemo urediti taj tekst, tako što ćemo mu možda staviti da vidimo neku pozadinu, pa možemo malo da boldujemo, pa možemo, šta možemo tu još sve da uradimo. Ovo baš dreći poruka. Dobro, znači šta je tu još bitno? Recimo promjena fonta poruke, znači teksta. Možemo staviti u nekom drugom tekstu. I to je to, recimo, sad što ja želim. Ukoliko smo nešto zabrljali, onda možemo evo da vratimo na ovo undo dugme. I to je to. Ako želimo da dodamo neki link, onda recimo isto selektujemo deo teksta, pa kliknemo na ovo insert link, pa ovde upišemo link do stranice do koje želimo da prosledimo našeg klijenta. I ovde recimo u ovom padajućem meniju odabiramo da li želimo da se ta stranica koja je linkovana otvori u istom prozoru ili u narednom, u drugom novom prozoru. Ja uvek stavljam da ide u novi prozor i kliknemo insert. I sada kad bi osoba kliknula na ovo rezultat, tu bi došla do tog sajta do kojeg smo mi hteli da prosledimo klijenta. Na kraju je potrebno samo kliknuti na Add Message. Dakle, vi nemojte sad previše da gledate to što sam ja ubacio, vi ćete tu staviti tekst koji vi želite. U svakom slučaju naš tim će imati unapred napisano 10 do 20 poruka koje će moći da preuzme na sajtu www.mytfi.biz pod tabom edukacija, preuzet će sve te poruke i moći će samo modifikovati sa svojim linkovima i preurediti prema svojim željama i potrebama. Eto, sad vidite ovdje je dodata prva poruka u nizu. Mi sad želimo da dodamo narednu poruku. Recimo, vreme je da se uključite. S time što nemojte koristiti ovo č, zato što on pretvori to u neke hieroglife. Želimo da ta poruka stigne nakon 2 dana. Sad prvo smo trebali da prebacimo na HTML. Znači idemo na HTML. Svaki put da kad pokrećemo novu poruku treba da prebacimo na HTML. Pa zatim onda upisujemo ime poruke i vremenski interval nakon koliko će se isporučiti klijentu poruka. Pa onda opet upišemo neki tekst.
Ja sada ne bi izmišljao posebno neki tekst, ja ću samo bilo tako da ubacim bilo koji tekst. Ovdje već znate, ukoliko imate nekog iskustva u editovanju teksta u Wordu, isto tako ćete ovdje pisati svoj tekst, upisivati šta vam je volja, menjati fontove, izgled, boje, slike, sve možete da uradite preko ovog autorespondera, ili bolje rečeno ovog editora. Kad smo dodali sljedeću poruku, onda kliknemo Add Message, sačuvamo i vidimo pojavila se sljedeća poruka. Sad ću ja još jednu, recimo, probnu poruku, još jednu treću, čisto da imamo 3 poruke. To nam je treća poruka, vremenski interval isporuke će biti 4. dan nakon isporuke one prve poruke. I isto ćemo tu ubaciti neki tekst, dodat ćemo naše podatke za ovaj kontakt i tako dalje i sačuvat ćemo i tu treću poruku. Sad vidite, imamo 3 poruke. Šta je sad tu još bitno? Bitno je da ukoliko poželite u budućnosti da neku poruku malo modifikujete, da promenite sadržaj ili bilo šta iz nje, onda je jednostavno dovoljno da ovdje čekirate taj kvadratić, to jest ovaj kružić pored poruke koju želite da modifikujete i da kliknete na jednostavno na Select Message. Evo vidite, otvorila nam se ta poruka i sad nju možemo potpuno da menjamo, da dodajemo novi tekst, nove slike. Recimo ja želim da ubacim sad ovdje jednu sliku. Kako se slike ubacuju? Pa jednostavno potreban vam je link do slike koju želite. Evo recimo ja ću ubaciti ovdje neku sliku sa mog sajta. Kako ću doći do linka? Pa evo idemo desnim klikom, copy image URL, kopiramo URL, vratimo se nazad, ovo ćemo obrisati, pa ćemo staviti slika da bude u centru, dodat ćemo sliku, ubacit ćemo link do slike, ovdje ćemo poravnanje staviti da bude tekst top left, stavit ćemo ovako levo poravnanje i ovdje možete da utičete na dimenziju slike, da je smanjite ili povećate. Evo ja recimo ću smanjiti na 550 puta 180 i onda je potrebno da insertujemo sliku, ubacimo. Evo je, slika se tu pojavila, slika u poruci. Dakle, vi možete ubaciti koju god vi sliku želite, šta god vam se sviđa, možete isto tako i video neki da ubacite i tako dalje. Sad kad smo završili promjenu na poruci, potrebno je sačuvati promjene, idemo na ovo update message i to je to. Sad kad bi se vratili opet na tu poruku, vidjeli bi da je dodata ta slika u poruci. Evo ga, znači poruka je promijenjena. Šta je još bitno da vam kažem, ovdje ispod imate razne tagove. Šta to znači? Ovo je recimo tag koji se najčešće koristi, first name, njega kopiramo i dodamo ga recimo u naslov poruke ili negdje u tekstu. Ja ga obično stavim ovdje u naslov. On vam omogućava da poruka bude personalizovana, to jest ovaj first name, tu gdje vidite taj tag, tu će se pojaviti ime osobe koje je upisano u vašu opt-in formu. Dakle, ako je neko stavio ime Petar i svoju email adresu, i ovdje će onda stajati recimo u naslovu vreme je da se uključite Petre. Ili ovdje recimo stavite na početku poruke obično poštovanje i stavite taj tag i tu će se onda pojaviti ime osobe koja je upisano u autoresponderu, znači poštovanje recimo Petre.
to se automatski putem tog koda dodaje. Kad smo to odradili, ovdje vidite imate raznih tih tagova, neću se sad zadržavati s njima, manje više su vam to oni nebitni, to ćete i sami proučiti, uglavnom najčešće korištenje taj first name, isto sačuvamo. Eto vidite ga, sad i tu pored poruke se to pojavilo i ovdje vidite u zagradi da se ta poruka isporučuje nakon 2 dana. Treća poruka se isporučuje nakon 4 dana. I to je praktički sve što vam je potrebno. E sad, sljedeći korak je testiranje da li su vam poruke ispravne. To se radi tako što kliknete na ovo test autoresponder, ovdje upišete e-mail adresu na koju želite da pošaljete tu poruku pre nego što je aktivirate da bi vidjeli drugi ljudi, čisto da se uverite da je sve sa porukama ispravno i u redu, i onda izaberete poruku koju želite da testirate. Recimo da bi htjeli da testiramo ovu drugu poruku, onda kliknemo na nju i send message. I sad se ta poruka nalazi u mom back office-u. I eto ga, možete ovdje vidjeti tu poruku. Vreme je da se uključite. I vidite kako to izgleda. Sad je ovo neuređena poruka, nego čisto neki tekst. Evo vidite da je ovdje ubacio čak i moje ime. Znači tu gdje smo stavili onaj tag, first name, tu je dodao moje ime. To je što se tiče poruka i testiranja poruka. Dakle, možete tako svaku vašu poruku da testirate na isti način. Mi ćemo se sada vratiti na početak kampanje. Znači, svaki puta kad želimo da promenimo i da editujemo neku drugu kampanju, ulazimo u kampanje i ovdje pored kliknemo na Go. Evo sad se promenila na moju drugu kampanju. Mi ćemo se sada vratiti na ovu prvu kampanju. Ukoliko više ne želite tu kampanju da koristite, onda je potrebno da kliknete na ovo dugme Delete. Samim time će se vaša kampanja obrisati. E sad, All-in-One Profits je omogućio još jednu interesantnu stvar, a to je da su napravili unapred napisan set od nekih 20 poruka na engleskom jeziku, tako da osobe koje promovišu svoj posao, All-in-One Profits ili bilo koji drugi, imaju mogućnost da koriste njihove poruke. I postoji još jedna mogućnost, a to je da preuzmete poruke putem jednostavnog broja koda ili lozinke od nekog od vaših sponzora. Te poruke se nalaze ovdje, vidite ovo dugme Ready Made Campaigns. Znači tu kliknemo na taj tab i tu nam se otvaraju te poruke. Evo vidimo ovdje u ovom redu se nalaze te unapred napisane poruke, pa ukoliko želimo njih da koristimo, onda je potrebno da kliknemo na ovaj kružić. Zatim idemo, stavljamo broj kampanje, znači označavamo da mi znamo koja je kampanja. Ja ću staviti tu kampanja broj 4. Ime kampanje, to je isto kao u prethodnom što smo objasnili, to je ono ime koje se pojavi vašim klijentima kada dobiju email poruku. Ja sad recimo tu mogu da stavim moje ime i prezime. Ovdje upisujemo email adresu sa koje želimo da nam se šalju poruke i ovdje upisujemo naše korisničko ime od All-in-One Profitsa. Znači ove su sada poruke koje se nalaze u ovoj kampanji, su unapred napisane za promociju All-in-One Profits posla i linkovi koji su unutra ubačeni su znači affiliate linkovi kompanije All-in-One Profits i sad jedino što fali je da ovdje ubacite vaše korisničko ime. Pa kad vaš klijent dobije tu poruku, automatski će stići sa vašim korisničkim imenom i kada klikne na link, bit će registrovan kod vas u vašem poslu. I ovdje ova posljednja kućica, to je ovo što sam malo čas rekao, tu imate mogućnost da upišete broj kampanje od neke osobe, od vašeg team lidera,
upline-a ili sponzora koji je već unapred napravio set poruka za all-in-one posao ili bilo koji drugi posao i na taj način preuzmete u vaš back office njegove poruke. Znači, jako korisna stvar i veoma jednostavna za nove klijente u poslu. Ja ću za sad koristiti ovaj set poruka koje nam je poklonio All-in-One Profit, znači kliknuli smo ovde i sve što je na kraju potrebno da kliknemo na ovo Submit. Evo ga. Vidimo ovde da nam se pojavila ta 4. kampanja. Vidimo naše korisničko ime. I sada kada bi hteli da modifikujemo i pogledamo te poruke koje se nalaze u kampanji, to je kliknemo na ovo Go. Vidimo da nam je kampanja promenjena. Ovde su se pronašle linkovi preko kojega vi možete da promovišete tu vašu kampanju. Znači, to su one capture page ili ulazne stranice. Ja ću za trenutak jednu od njih da pokažem čemu se radi. Eto, to je jedna od tih capture page stranica koje vi možete da šaljete i promovišete vašim klijentima i oni će na kraju krajeva, ukoliko im se dopada to što piše na toj stranici, ovde upisati svoje ime, svoju e-mail adresu i kliknuti da žele više da saznaju o tome što vi nudite. To je što se tiče toga. Sad idemo malo da uredimo, da vidimo te poruke. Te poruke ćemo opet vidjeti na ovom autoresponders, kad kliknemo autoresponders, pa idemo edit autoresponders i vidite, pojavilo nam se svih 20 poruka koje je kompanija napravila. Ako želimo neku određenu poruku da pošaljemo, isto je kao u malo čas što smo govorili kod kampanja, znači selektujemo koju to poruku želimo da pogledamo i kliknemo na Select Message. Spustimo malo niže prozor i evo ovde vidimo tu poruku koja je unapred napisana i sada vidite ovaj vaš affiliate link koji se nalazi u tekstu poruke i vidite ovaj tag user. Umesto tog taga ubacuje se username, to je korisničko ime, vaše korisničko ime All-in-One Profitsa, a to je ono što smo upisali kao username ID prilikom kreiranja kampanje. I to je to. Sad vi možemo isto tako, ako nam se neki deo tog teksta ne dopada u kampanji, mi ga možemo editovati, malo popraviti, ako je negde tekst pobegao, malo ga ispravimo i tako dalje. Ako neki deo teksta želimo da istaknemo, možemo dodati neku boju u pozadinu, izmeniti malo. Ja sad ovo čisto da bi vi videli šta se tu sve može uraditi. Dodamo eto žutu pozadinu i tako. Ako želimo tu izmenu da sačuvamo, kliknemo na update message i to je to. Tako idemo redom za svaku poruku, pregledamo i možemo da koristimo. Kad se vratimo na kampanje, ono jedino što je bitno kod tih automatizovanih poruka koje je kompanija napravila, znači da koristite ove linkove, jedan od tih linkova ili više za promociju koji vam se dopadne. Sad meni ta kampanja ne treba, ja ću je obrisati, kliknemo na ovo delete message. Da, ne možemo odmah obrisati tu kampanju dok se ne izlogujemo iz nje. Znači, eto, moram se vratiti prvo na moju osnovnu kampanju i tek sad mogu da obrišem ovu koja mi ne treba. Da li želimo da obrišemo? Želimo, yes. I nje nema više ovde. Sad, sledeće što je bitno, je bitna ta HTML forma. To je ova forma, izgled ove forme, kako želimo da izgleda, gde se upisuju naši potencijalni klijenti. Ta forma, idemo ovde na Home. Spustimo prozor do ovog HTML forma, kliknemo na HTML form
i otvorit će nam se ovaj editor u kojem uređujemo tu našu formu. Ja sam ovdje napravio već jednu formu, jedan izgled forme za moju web stranicu. Vi možete napraviti kako god vi to želite. Sad kako se to radi? Evo ovdje biramo boje koje želimo da se pojave na ovoj formi. Prva kućica, kad kliknemo na tu kućicu, tu biramo boju pozadine. Recimo da želimo da nam boja pozadine bude neka plava. Ovdje možemo malo još detaljnije kad klizačem pomeramo da specifiziramo tačnije malo koju boju pozadine želimo. Pa da vidimo koju boju slova želimo. Isto tako kad kliknemo, ja ću ostaviti da to bude neka crna boja slova. Pa onda boja ovog dugmeta, koje želimo da bude boja ovog dugmeta. Recimo želim da mi bude boja neka naranđasta. Pa onda boja teksta na tom dugmetu, ona može biti možda čak eto i neke sive boje. I ovo je ime koje se pojavi na ovome dugmetu. Potvrdi unos, na engleskom je to sign up, a mi ćemo staviti ovdje potvrdi unos. Potvrdi unos. I to je to. Sad to je što se tiče konkretno boja. Sad želimo da vidimo šta nam je potrebno još od ovih tu podataka. Znači, uglavnom mi samo ostavimo ovdje da želimo da ljudi ubace svoje ime i e-mail adresu. Međutim, mi možemo tu zahtevati mnogo više podataka, kao što su godište, prezime, broj telefona. Neke od njih su ovdje već predefinisane. Ako želimo, recimo, broj telefona i adresu, onda samo čekiramo na ove kvadratiće koje se nalaze, ili recimo grad, nek bude grad. Sad ovdje vidite imamo 2, 4, 6 komada tih nekih kolona koje su napred definisane, ali sad ako želimo dodati još neku koja tu ne postoji, recimo godina rođenja ili tako nešto, onda ovdje pišemo godina rođenja. Recimo koji su pol, muški ili ženski, ajde ovdje ću staviti pol, pa onda kliknemo odavde i tako dalje. Kad smo odredili sve te kolone koje su nam potrebne, onda ćemo kliknuti na ovo Generate HTML form, ali pre nego što to uradimo, još ću vam objasniti šta ovdje imate, kakvu mogućnost. U ovu kvadratić, to jest u ovu kućicu možete upisati, samo da vam pokažem to u praksi. Znači, evo, ovo je jedna HTML opt-in forma koja se nalazi na mojoj stranici i ovdje kad recimo upišete vaše ime, upišete e-mail adresu i kad kliknete na potvrdi unos, vidite, dobijete ovdje jednu poruku zahvalnosti i na njoj dobijete obaveštenje da treba da odete na vašu e-mail adresu i da kliknete na link koji se nalazi, double in, opt-in link koji se nalazi u poruci, da ste saglasni sa time da želite da dobijate poruke. I ono sad što želim tu da vam pokažem, vidite ovo click here, plavim slovima. Znači, to je link koji vi ovdje unapred određujete. Znači, ja sad želim da kad neko se upiše u moju opt-in formu, vidite sad on ovdje nema praktično ništa, želi da se vrati, ja želim da se vrati na tu moju stranicu sa koje je došao ili da ga preusmerim sasvim negdje drugdje, da kad klikne na ovaj link da se vrati tu negdje, da vidi taj sadržaj, da ne ode negdje i da zaboravi. To je to, vidite, to je u ovom momentu pokazano. Znači, taj link se ovdje upisuje. To je jedan dosta važan detalj, jer
Ako ga nema, onda vaš potencijalni klijent može da zaluta, da mu nešto odvuče pažnju, da ode na drugu stranu i da zaboravi na tu vašu stranicu na koju se upisao. Eto ga, dodali smo i to i na kraju ćemo sad kliknuti na Generate HTML form i evo vidimo tu formu. Ovo je forma koju smo mi uradili. Sad, ovdje je još potrebno neke izmene uraditi. Vidite da je ovo sad na engleskom jeziku, a mi želimo da na nekom našem domaćem jeziku prikažemo ljudima da nam ostave ime, prezime, e-mail adresu i tako dalje. Ove što smo dodali mi ručno preko onog, to je u redu, međutim ovo grad, adresa i to broj telefona, to nam prosto nije upotrebljivo na našem govornom području i onda želimo to da promenimo direktno u HTML kodu i to ćete vidjeti ovde. Vidite ovde gde piše your name, pa tu stavimo recimo vaše ime, pa onda kažemo your email, stavimo vaš email, pa onda tražimo dalje broj telefona, phone, broj telefona, pa ovde adresa i sve tako dalje, da se sad ne zadržavamo, ne gubimo vreme. I ono što još želim ovde da izmenim, vidite ovde na dnu piše Powered by AEOP, we respect your privacy. Sad ja želim tu nešto drugo da napišem, ja želim na svom jeziku da napišem da poštujemo vašu privatnost i da ćete u svakom trenutku moći da se ispišete sa naše liste, a to ću uraditi tako što ću vidjeti ovde isto u tom HTML kodu naći gde piše to we respect your privacy i stavit ću na svom jeziku mi poštujemo vašu privatnost, tačka, u svakom trenutku možete da se ispišete sa naše e-mail liste. Recimo, to sad lupam neki primjer, vi ćete tu staviti šta god je vama volja. I na kraju je potrebno da taj kod, HTML kod, ugradite na vaš WordPress sajt. O tome smo već govorili ranije kako se to radi. Sad ne znam, mogao bi ja i to ukratko da pokažem na nekom od sajtova. Evo mi sada u mom back office-u WordPressa. Ono što je potrebno, vidite sa leve strane nađete widgete. Kad ste došli na stranicu sa widgetima, prvo ću vam pokazati na mom sajtu kako to sad izgleda. Znači gledate ovu desnu stranu, tu sada želim ispod ove slike, ispod ovog poklon PDF-a želim da ubacim opt-in formu tu koju sam napravio. Znači ulogujem se u moj WordPress, dodamo, rekli smo, ovaj tekst widget, prevučemo ga jednostavno ovde sa ove strane i u ovaj prozor ubacimo taj HTML kod. Znači taj HTML kod odavde iskopiramo i ubacimo ga u ovaj prozor. Možemo kliknuti na ovo dugme. Ovde možemo staviti neki naslov, upišite se na listu ili na e-mail listu, nije sad to ni bitno, i kliknemo na save. Sad kad je sačuvamo, kad osvežimo ovu našu stranicu, trebalo bi da se pojavi na njoj. Malo scrollujemo dole i evo je opt-in forma na našoj stranici. I to je ono sve što je potrebno. Osoba će doći na stranicu, upisat će svoje ime, te sve podatke koje ste vi tu tražili, uneće svoju e-mail adresu i kad klikne potvrdi unos,
to je to. Evo ja mogu bez veze sad i to da probam. Mogu da stavim ime i mogu da stavim neku moju email adresu i da kliknem potvrdim unos, da vidimo šta će se desiti, to je to. Sad ono što smo ovde unapred isto definisali, onaj link gde želimo na kraju da se prosledimo do koje stranice, kad kliknem na njega, on će me automatski vratiti na ovaj sajt. To je što se tiče opt-in forme, to je taj važan detalj kako, znači sad ste naučili kako da promenite ova imena i kako da ovde dodate ono tekst onaj koji želite, naučili ste kako da napravite kompletnu formu i sad još šta možete za kraj, po svakoj toj kampanji možete sačuvati pod 3 ovakve forme da imate unapred možda za neki drugi posao i kliknete ovde Save this form. Kliknete na Save this form i automatski će ona ostati, evo vidite ovde sačuvana među vašim formama. Meni to sad ne treba, ja ću je obrisati, klikom na Delete this form se briše. Idemo dalje, to je što se tiče opt-in forme, vraćamo se na Home. Sledeće što je veoma bitno je poruka koja stigne vašim klijentima, pošto znate da ovo je double in opt-in autoresponder, to znači da svaka osoba koja se upisala u tu vašu opt-in formu, kad se upiše u tu opt-in formu, ona mora potvrditi link koji dobije na e-mail adresu da se slaže s time da dobija e-mailove i poruke od vas. Sad, pošto je automatska ta opt-in double in forma na engleskom jeziku, vi želite da je prilagodite na srpski jezik, tako što ćete uraditi sledeće. Evo ovde sam samo časkom prvo ušao na moj e-mail da vidite kako izgleda ta poruka koju dobije neko kada se upiše na vaš autoresponder. Ja sam ovde napravio neku kratku poruku, vaš zahtev je primljen, kliknite na sledeći link kako bi potvrdili želju za primanje informacija o internet poslovima od nas. Ukoliko ne vidite naše e-mail poruke, molimo da pogledate folder nepoželjnih poruka i dodate ih na vašu belu listu. To je to. Sad, da bi osoba dalje dobijala poruke od nas, ona jednostavno mora da klikne na ovaj link. Sad, šta vredi ako mi pošaljemo iz našeg autorespondera poruke, ovakva poruka kad bi stigla na engleskom jeziku, mnogi naši ljudi ne bi znali to da pročitaju, niti bi znali da treba da kliknu na taj link. Sad, to ćete urediti tako što ćete doći na ovaj deo Account i kliknut ćete na ovo Edit Settings. U Edit Settings podešavate tu vašu poruku. Ta poruka se ovde upisuje, znači vaš zahtev je primljen. To je sad samo primjer da vidite kako to funkcioniše i onda možete ovde staviti opet ovaj tag, recimo tag, stavit ćemo ispred ovoga i tu će se automatski ubaciti ime osobe koja se upisala u tu opt-in formu. Ovo je ime, znači ime koje se ovde unese u opt-in formu. I onda recimo ako je to ime Petar, ovde će stajati Petre, vaš zahtev je primljen, potvrdite na link i onda stavimo, ovo je najvažniji deo koji ne smete zaboraviti, ovaj tag URL opt-in, jer to je taj link, umesto ovog taga se ubacuje link. To je ovaj link što vidite ovde, koji osoba mora da klikne da bi bila dodata na vašu listu. I to je to, ja se sad tu neću zadržavati s time. Recimo, zahvaljujemo na
upisu u našu e-mail listu. To malo uredimo, razmake i tako dalje. Kad smo sve uradili, kliknemo na ovo change i rešili smo tu poruku. Znači sada osoba kada se upiše na naš autoresponder, na njegov e-mail će stići ovakva poruka. I to je to. Vraćamo se nazad na autoresponder. Ovdje ćete dalje moći sami proučiti, tu vidite imate opciju pravljenja newslettera. On je u principu, princip je potpuno isti kao izrada autorespondera, s time što kod newslettera imate mogućnost da ubacite ove već unapred napisane template. Tako da kad osoba upiše svoju email adresu u vaš formular, njemu će automatski stizati ovako neke poruke sa nekim templateima koje ste odabrali. Evo primjer jednog takvog templata. Kad ste ubacili taj template, automatski ovdje možete da editujete, da ubacujete tekst koji vi želite. I tako dalje, neću se s time zadržavati. Znači ovdje možete slike, video, materijale i tako. U osnovi, u suštini vam taj newsletter je manje potreban jer ima iste funkcije kao i autoresponder, s time što eto ima malo prednosti u odnosu na te template. Vratimo se na home, da kratko pogledamo ima li još nešto interesantno. Da je još najvažniji deo praćenje vaše statistike. Znači tu imate svi vaši prospekti, aktivni prospekti, imate mogućnosti da dodate vaše prospekte ako ste već negde sakupili na nekim listama od pre, baveći se nekim poslovima. Jedino što morate imati njihovu dozvolu, to jest oni moraju da kliknu obavezno na taj link koji im stigne u poruci da potvrde saglasnost da žele da budu na toj vašoj listi. Ovdje možete da pratite poruke sve koje nisu isporučene, koje su odbijene, verovatno sam zbog neispravne e-mail adrese ili ko zna čega sve već. Ovdje možete da pratite odakle su vaši prospekti došli na vašu formu, znači sa kojeg dela stranice, recimo da li se neko upisao na ovu email formu sa ove stranice ostvarenje dodatnih prihoda ili mi se upisao na formu sa recimo ovog taba. To se sve može vidjeti u tom trackeru. I ove varijable, s time vas sad neću zamarati, to su neke stvari koje su za naprednije i nisu vam prosto sad ni potrebne. Ovdje imate neka korisnička uputstva koja su također na engleskom jeziku, ni sa time se sad nećemo zadržavati, nego ću sada da kliknem malo da vidite kako to iznutra izgleda, prospekti. Znači ovdje možete kliknuti, evo ja ću sad tu prvo odrediti za koju kampanju, recimo za ovu zadnju kampanju koju smo napravili. Želim da vidim te moje prospekte. Pošto sad nemamo ni jednog, nije ni bitno, mi ćemo samo da uđemo da vidite kako to izgleda iznutra. Ovdje će se pojaviti svi podaci vaših aktivnih prospekata, znači njihovo ime, e-mail adresa i datum kad su se upisali. Ovdje možete dodati tog vašeg prospekta, znači ime, e-mail adresu i sve neke korisničke podatke koje imate o toj osobi. Ovdje možete kratka neka uputstva da imate svoju neku kartoteku sa podacima o čemu ste razgovarali sa klijentom ili za koji je on to posao zainteresovan i tako dalje. I ovdje što kaže da morate imati njihovu dozvolu, to jest kad im se isporuči ta poruka, stiče im ona double opt-in forma, to jest opt-in poruka na kojoj će se zahtevati da kliknu na onaj link koji se nalazi u poruci. Mailing lista.
To su sad stvari, ne bi se tu zaista zadržavao previše, to ćete vidjeti i sami kad se tu napuni određen broj klijenata. Ovde možete vidjeti oni koji su se ispisali sa vaše liste, znači tu će vam biti kompletna statistika ljudi koji su kliknuli na onaj unsubscribe link i ispisali se sa vaše liste, ne želeći da dobijaju više poruke od vas. Ovde možete vidjeti sve koje su poruke neisporučene. Dakle, možete da pratite sve poruke koje nisu došle do vaših klijenata. Ovde pratite taj tracking, rekli smo sa kojeg dela sajta ili odakle je neko kliknuo na tu vašu opt-in formu i upisao se u nju. Ovde su te varijable, ovde su tih HTML formulari koje smo malo čas objasnili. I to je ukratko sve što se tiče ovog autorespondera. Svakako vam ja stojim na raspolaganju, svi članovi našeg tima imaju maksimalnu podršku ako nešto zapne oko postavljanja tih svih stvari na internet. Ja se nadam da će kroz ovo video uputstvo vam to sve biti malo lakše i jednostavnije. Ovaj video je malo duže trajao nego što je trebalo, ali šta da se radi. Želim vam puno uspeha u vašem internet poslu i zahvaljujem se na vašoj pažnji.